Raskinuli Anita i Anđelo, isplivali dokazi da je kraj. Pobjednica Elite 7 se odmah oglasila. Šok na društvenim mrežama. Anita Stanojlović i Anđelo Ranković važe za jedan od najpopularnijih parova iz realitija, ali se čini da njihova veza više nije tako idilična kao što se to ranije prikazivalo. Nakon što su javno govorili o svojoj ljubavi i Anđelo kupio stan, mnogi su bili uvereni da je njihova veza trajna. Međutim, nedavni događaji su izazvali sumnje u stabilnosti njihovog odnosa. Naime, jedan od glavnih znakova koji su izazvali spekulacije o prekidu veze jeste činjenica da se Anita i Anđelo više ne prati na Instagramu. Ova promjena u njihovom društvenom ponašanju izazvala je lavinu komentara i pitanja o tome da li je njihova ljubav zaista okončana. Od samog početka njihovog odnosa mnogi su sumnjali u iskrenost njihovih osjećanja. Spekulisalo se da je njihova veza dogovorena zbog plasmana u realitiju, a često se govorilo o nedostatku hemije između njih dvoje. Međutim, to nije sve. Još jedan faktor koji je privukao pažnju javnosti jeste Anđelovo nedavno letovanje sa prijateljima, bez Anite. Ova situacija je dodatno podstakla nagađanja o tome da li je njihova veza doista doživjela kraj. Ovim povodom se sada oglasila i Stanojlovićeva, koja je oštro demantovala navode o raskidu sa Rankovićem, ističući da je njihov odnos u najboljem redu. Nismo raskinuli, imali smo problem sa Instagramom, tačnije ja nisam mogla da povratim brojne pratioce. Iz tog razloga su me posavjetovali da zaključam profil kako bih dobila više pratilaca. U međuvremenu su se Anđelu sa profila obrisale sve značajne fotografije. Kada budemo otključala profil, sve će biti normalno, rekla je pobjednica Elite 7 i priznala da je ona i njen izabranik danas imaju povod za slavlje. Anđelo i ja danas proslavljamo mesečnicu i pripremila samo iznenađenje. Sa nama je sve u najboljem redu. U međuvremenu Anita Stanojlović završila u policiji. Bivši joj pravi pakao od života. Hoće da se sveti preko Anđela. Anita Stanojlović danima van sebe. Taj bivši dečko je iz Kruševca. On tvrdi da Anđelo Anitu samo koristi i to bi na sve moguće načine mogao da spreči. Bivši učesnici realitija Elita Anđelo Ranković i njegova devojka Anita Stanojlović trenutno prolaze kroz pravu dramu. Njoj se javio bivši partner koji prijeti da će da povrijedi manekena, a sve zbog toga što je ljubomoran na njihovu vezu. Anita i Anđelo nemaju mira otkako se završio reality. Izvesni MT već duže vrijeme prati Anitu preko poruka i govori kako će povrijeti Anđela ako ga negde sretne, jer je ljubomoran na njihovu vezu. Kad je Anita nakon razgovora sa majkom shvatila da je vrag odneo šalu, otišla je u policiju kako bi sve prijavila. Taj dečko je sa nepoznatog broja slao da će oboje da stradaju ako im veza ne prekine. Nju je sve to itekako uznemiralo, pričala je sa Anđelom o svemu i složili su se da je najbolje da se sve prijavi. Taj bivši dečko iz Kruševca, on tvrdi da je Anđelo Anitu samo koristi i da bi na sve načine mogao da je spriječi. On je već imao neku problematičnu prošlost, pa se ne čudi što je Anita na kraju ipak otišla u policiju da sve prijavi i da se osigura. Podsjećamo, u posljednjoj emisiji Narod pita Marko Đedović je razgovarao sa jednom gledateljkom iz Kragujevca o promjeni Anđela Rankovića tokom njegovog boravka u realitiju Elita. Marko je istakao kako je primijetio da se trećeplasirani takmičar znatno promijenio od svog ulaska na imanje u Šimanovcima, te da smatra da je sve to za pohvalu.